munsu ya hwekra na wasu ya se edi na nya acheke eye acheke nti ene okwa atoye mantemu a asante mantemu so we aduane na busu ho enipadi ankasa mi ankasa ye aduane bi a mepa wi ayukra me wi akosu ho no makwa akope bi adi na ye twetwe nkomo ewo ya pomuden ensem eho na wonim se COVID-19 bamba pane no panifo ahyase a wosan so ede be wo manfo ana enei Gladys Bedagbali officer in charge community engagement health promotion efa COVID-19 de wabene mu pa yene ne twetwe nkomo ne abusa ne se enhyehye bai ene da ho a empanifo de egu akwan mu a obi ebetimi afaso na bamba pane watimi akwakwo bi miamia bai ena obewo sa bamba pane ewo mame emu akwaba Premtobre Kasee so ni yo etia ahwefo ni atiefo ina wo Adom ne yehwe enhyehye ne tesen masa frase afoforo idie sai na moko no se aye ko efiefie esi house to house se na be ya obia obi wo ho a oyare na bibia so mi mba facility na bibia ye wo pande nu de se aye na be fiefie se na be obia betimi anya ho kwan awo COVID-19 pande nu bi enti obia wo ba kodada na ade toso mienu no wo ya obetimi awo bi ono so betimi awo afei se e se wo booster dose so a akwa ya bie kwa ma na wo so utumi wo booster doses no bi nti ya bie kwa ma obi a wanya 15 years and above wo bi a utumi wo bi se akawo e bia second dose and booster doses no eno so utumi wo afei apinfo so obusumi wo panye no bi na yehwe waba me fie wo ba ye woni meduano kora medi ehyehyɛ ye bɛn na da ho die na medi a wontimi fa panye no ngomie oh for COVID-19 panye ye sha se a check akra enti nia e wonu se ansa wo panye no o se wondidi e ba bisa wo se wodidi adansa wondidi e be ma wodidi ansa na wodidi wie a ansa ye wo panye no afi ye wie a we ye house to house na ye call facility no so a educate we say men ko baby atna say so be train akra trains ahwe say for some 10 to 15 minutes say she ye wa na afi you are free say obekumi akọ baby a ope se bebre gidi se yade no koreko eni ho biem edie na mo kade ahya amanfo nkran amasa panye eduru wono mu a wo mo so bewo yo yes so bibiara say ampa say yare no se abafom na in public health no say yes ye pese nya health immunity ye ndu ho ye still bebre wo ho a in percentage wise no omo wo panye no bi e na ebe mu so mo wo baako no mo agya atum en say esa say infection sign ba bioma enu eni how Kasee bebre ye en say so bibiara say wo kopin pepe fu aye wo say problem bi wo panye no ho anka by now yate enti pande ni ye safe ho bia ni ho bia bomoden ye nkrofo no ban fiefo na amo bomoden so moma ye kwan na ye tumi wo pande no enu one of the challenges ye nyan say especially gated houses no mo pam ye enti ye stro bibiara the same basin na ye wo facility say be say obi anya access to enti be ba ye fiefie afi facility ni kura e bibe wo ho both private and government facilities Sundays e be ko sorry na be ye all strategies are obi abetumi anya nkwan a obewo COVID-19 panye no bi yehwe amai wodo so no emofra wo mu bi ye de hyehye ye bi sa agu akwan mu a emofra wo madi mfie num de kro no so ye betimi awo mu bi ana for Ghana Health Service Ministry of Health Policy no ye they started from 15 years and above because that's the stage sa age no omutumi ko mengewo omko anhyiemu ni niamai so bi wo yare no bi obetumi apiti enti e wo mo na ye de bomb ho ban enti from 15 years we hu a wo ko school a yetimi bi sa say ko wo COVID-19 pande na ansa ye hwe ne fu asan na mo de yes adwumadi ye shall see on the 15th and nyame Adom a be we on the 19th of this month na ye wie kra still de bia ye wo ho for COVID-19 vaccination ya tene se dru ne dodo so bebre aba ye wo bebre besa say edoso enti omo kona senso de be na ebe hu omo a ebe me ya twe adwen sesu se a we mu de e vaccine e na omo ba be wonti ye be twe be wo okay e share uniform nurses uniform ansa Ghana Health Service into mana ye won so almost we to me shebi
na yekita vaccine career eno enya ade bi a sebi ewo dwo mo beka se obi betimi akofa bibi keke abra ade a ye di vaccine hyem eno so yekita nti ahyenso di a obetimi ahu se enkrofo na mo wo pane na ye nurses na mo ye adwuma wo the same community na mo wo that environment no nti bi a omo ni mo dada nti enye ehu bia se obi abesro se obi keke ba ne fie abewo no COVID-19 kon ye de yenkomo na eba wiye vaccine obi wo no kra wo se booster yi maintain ho asem da eno ehun cheche na kwa kopem san yo booster the same vaccine na wa wo no ye say on say do time be no COVID-19 no different waves ba and say booster no is the same vaccine by per say immunity no enye very strong and say sign wo obi na o banbo na akosipim say na be ya say even when you exposure to COVID-19 virus no kra to me for one can form why I say wa boa wo ho against the virus. Mama glad to see that say eno nchemu a wodi amaye bebe waso ye na ya baba wopa ne ni bo mo obi mesra wo obi a sese wo so mo de ba fiefie mu ntu wo so obi ebowra wo fie na sa wo obi adaroma no ama no awo na sese wodi ba fie e bia na me mu obi da de edi kan ya me wo ni second one no me wo ne brebe enti depending on the vaccine na e be wo is informed choice e wo Johnson & Johnson and say wo Pfizer. Nti de wo pe no aka de na wa kan ti Pfizer ni obewo no mienu premier no ansa booster no kan wana ye premier nsa ba Johnson & Johnson wo no wansa and booster no be kan wa e mienu na me percent efo na ahwefo ina ho se Pfizer ni Pfizer pe na apinfo ni omo amanya 15 years omo to me wo Johnson & Johnson no bi nti we opemfo na obi ba na okra Johnson & Johnson and ben ho Pfizer pe na wo se Pfizer na omo amanya 15 years eko ye da say e ma me Gladys Bedagbali officer in charge community engagement health promotion division Ghana Health Service ono ene no etwetwe enkomo no